icyo gihe rero iyo nama imaze kubyemeza twagize umunsi wo kwizihiza, tugira umunsi wo gusenga, tugira umunsi wo gushima Imana, dushyiraho Global Anglican Communion. Ariko kandi ko Global Anglican Communion yari igiyeho GAFCON ubwayo yari isanzwe iyobowe n'inama y'abepiskopi bakuru, habagaho gutekereza no kuvuga ngo iyi Global Anglican Communion igiye kuyoborwa ite. Nicyo gihe rero inama yabonye ko ari byiza kugira ngo abepiskopi bakuru aribo bisangiza ubwo buyobozi, aribo bayobora iyo Global Anglican Communion. Nari nsanzwe n'ubundi kandi nari maze imyaka 3 nyobora, bagira bati oya dukwiye kwagura ubwo buyobozi tugasangira n'abandi, kandi itorero Anglikani ku isi yose n'ubundi risanzwe riyoborwa n'abepiskopi n'abarayike n'abapastori. Izo eshatu n'ubundi zikwiye kugaragarira muri iri huriro, muri uru rwego rugiye kuyobora itorero Anglikane ku isi yose. Urwo rwego rero rwagiyeho nirwo twita ngo Global Anglican Council. Global Anglican Council. Urwo rwego rero rwagiyemo n'ubundi abatari bake bari basanzwemo, abajyanama bari basanzwe, abari bahagarariye doctrine z'itorero n'ubundi bari basanzwe, kandi rujyamo n'abepiskopi bakuru bari basanzwe muri GAFCON. Ubwo rero uwo muryango cyangwa se urwo rwego barutorera umuyobozi. Uwo muyobozi rero nawe batoye, ngira ngo mwaramwumvise, ntabwo nivuga mu izina ndacyakura. Ariko kandi bamaze kuntora muri uwo mwanya batoye na secrétaire général, kandi secrétaire général batoye n'ubundi n'uwari usanzweho, nawe ni umusenyeri waherewe ubusenyeri ahangaha muri iyi katedrale witwa Paul Danison wo muri Texas. Mwarahamwese ahabwa ubwepiskopi, ngira ngo muramubona. Niwe wabaye secrétaire général. Wabaye vice chairman cyangwa se uwungirije umuyobozi mukuru ni Miguel Ocho, Archbishop Miguel Ocho wa Brazil. Nawe ngira ngo murabona nuriya uri hagati, n'ubundi yarasanzwe ari we unyungirije, ariko iyo gihe naho yagomba gutorwa kugira ngo akomeze muri uwo murimo. Bariya rero mubona nibo bagiye gukomeza izo nshingano kuva batorwa muri Nigeria Abuja, bakazakomeza kugeza muri 2028. Bivuga kandi yuko urwo rwego ruyobora abazajya barutorerwa abari bo bose, ariko igihe cyabo cyo kujya mu kiruhuko kizabukuru cyangwa se cyo kikagera, ariko igihe batorewe kitararangira bazajya bakomeza bageze ku gihe bagomba n'ubundi kuyobora. Bigenda gute rero? No kuvuga ngo Assemblée Générale cyangwa se ya Global Anglican Communion iba buri myaka 5. Yabaye muri 2023, izongera kuba muri 2028. Mbere yaho yari yarabaye 2018, mbere yaho yari yarabaye 2013, ubundi yarabaye 2028. Bivuga rero ngo igihe hari impamvu yabutuma utorwa, noneho igihe cya Assemblée Générale kikagera, imyaka 5 itarashira, uzajya ukomeza urangizanye n'iyo myaka 5. Biravuga iki kandi? Biravuga yuko igihe ugiye muri council wayijyamwo, wa council ntabwo ijyamwo abari mu nshingano gusa, ishobora kujyamwo n'abatari mu nshingano igihe cyose batowe kwijyamo. Bivuga rero yuko ushobora kuba muri urwo rwego
ukarangiza imirimo yawe y'itorero wari ufite, ariko kandi ugakomeza no kurenga cya gihe cya assemblée générale. Bivuga iki rero? Bivuga yuko aba barimwo bazakora iyo myaka, kandi icyo gihe cya 2025 uretse ngire ngo umuyobozi mukuru ukareka na secrétaire exécutif ukareka n'uwungirije umuyobozi mukuru, muri 2028 tuzongera gutora. Abo rero bashobora guhinduka cyangwa se akavamwo abakomeza, ariko abandi bari mu rwego rw'ubuyobozi icyo gihe barakomeza kugeza igihe bibaye ngombwa yuko basimburwa. Nagira ngo kandi sobanure ikintu kimwe nifuza gusobanura, nuko kenshi tugenda twumva ngo ariko hari ukugerageza kwi Canterbury. Nk'ubu ngubu hari ikintu bita ngo Nairobi Cairo Statement. Iyo nyandiko cyangwa se urwo rwandiko rwa Nairobi Cairo nurugamije kugira ngo itorero, kugira ngo Anglican Communion ishingiye Canterbury igira umwanya wo kuganira no kuganiriza ibintu bigiye bikomeza byirambura bitagira iherezo, ariko kandi kuvuga ngo barebe ese n'ubuhe buryo archevêque w'i Canterbury nawe yasangira ubuyobozi n'amaregion cyangwa se n'abandi bepiskopi bakuru. Ngira ngo aho rero bashobora kuba barakererewe bagasanga twaragezeyo, ariko nabo bariho barabyiga. Bizabera mu nama izaba mu kwezi kwa gatandatu, izabera i Belfast muri Ireland. Ni ukureba rero ngo ese we yakomeza ayobora nk'umuyobozi spirituel, ariko noneho mu buryo bwo kuyobora inama akajya hazamwe abandi batari basanzwe kugira ngo bayobore izo nama. Ndizera rero yuko cyaba cyiza kibaye, ariko sindiho mbona kiba, kandi nubwo cyaba nta kugaruka keretse habayeho ukwihana kukagaruka ku ijambo ry'Imana na za nyigisho zitari zo zigatabwa hanze, ntiba arizo zimikazwa cyangwa se ngo ziba arizo zijya imbere ya byose. Hari byinshi, hari urwandiko cyangwa se hari declaration ya Abuja yanditswe, nibwira yuko tuzabagezaho mu rurimi rw'Ikinyarwanda kugira ngo yumvikane kandi isobanuke. Uyu munsi ntabwo twayijyamo yose ngo tuyisobanure tuyirangize, nifuzaga gusa kugira ngo ngerageze gusubiza ibibazo abantu bagenda babaza rimwe na rimwe badafitiye igisubizo, cyangwa se bafitiye igisubizo cyangwa se banacyumvise ariko ntibagishyire mu myumvire iriyo.